Makumi mbiri timinete kuphila awara liya yanharhu ka Munghana Lerato FM Khomandlela ri nga se ku pelela vuyimbeleri bya kahle kusuka ka Kerry Hilson fambisana kahle na Kanye West n'watimali n'wankumi Kanye West hala tlhelo kona niyo risimu leri loko sungula lindiva loko u yingisela kahle laha ku sungula Kerry Hilson ingaku o pfula makheteni fenstereni bise ku nghena dyambu mata nkarhi hinkwayo loko ni twa risimu kumbe ni twa swin'wanyana swi nga vuriwa hi Kanye West ni hleketa ku titshemba ka yena ni hleketa ku pfuriwa nhloko laha ka ku hi fanele hi tibela mavoko nkarhi wun'wanyana miyisa luya wa ala yena futhi wa kaneta ku siku rin'wanyana a nga tshika swin'wanyana leswi a swi ringataka swi n'wi tsandile swi nga fambi kahle wa vona swi kahle ku ri swi kahle ku u va na ku tshemba loku yaka ku na kanjani hambiloko ko ta lexi hisaka kumbe hambi bo ba lexi dumaka swo bohana ala na hi yimile swi kahle ku va munhu a ri na ku tshemba ka ku taniya a ku ma swi tiva loko a ni loko a ni nga winangi namuntlha a ni ta va ni ndle yini va ku a hi swi tivi a ku mi ta tshama mi nga swi tivi hi ku swi ta tshama swi nge humeleli ku ni nga wini imakele 1536 Munghana Lerato FM Makombandlela Khomandlela ri nga se ku pelela DJ Qness risimu ra malembe ndzhaku ntsundzuka vanhu vo tala va rhandza ku ri tsakela swinene kolomu ka va malembe ya va 2011 laha u kuma ku loko va ri twa nje a va twa nga ku ri va endla swin'wana mirini un'wana ku loko u ri kuma kha driver un'wana za nga ni byela ku mehe loko ni hundza makhuva sicliff nkarhi hinkwawo a ro endla sweswiya swa ku ri chaya phunyuka vuma vula sweswo phunyuka every time i risimu leri nga na ntombi liya ya history ri na ntombi ya history risimu leriwani yena Winnie Khumalo me history ko va ku ni dyondzisiwe risimu leriwani hi munhu wa loyi a vulavulaka ririmi leri xidzi se u kota ku swi twa kahle se ni kota ku swi twa kahle hi mhaka ku a huhula mativa ene a swi n'wi tshova mbilu hi ku a hi huhula a kha a swi twa ku hayi khona na passport venge va niki lawa se swi ndla sweswiya hi ta kha hi tshinela eka xiyenge lexiya xa nongonoko lexiya xipaku xi dirivula vanhu mihleketo tolo va te hi bohe ngopfu namuntlha hi hi chuche swigroup swinharhu sweswi ko sa xin'we xo tiya mara van'wanyana hi nga ku va fanele va vutisa vahahani wa vona kahle hi ku swi nga endleka a va ha yima hi mbyana swi ta hi kwini leswi eka xiyanimoya hi sweswo leswi hi nga ta va hi kha hi ya ka swona ku nga ri khale ngopfu at Khomandlela 326 hopa hi kumbetela kwalaya loko i heta ku swi twa ku nga va ku ri va mani va lavaya va bulaka kwalaya va humaka xitori xi thebula loko swi kota ku aka SABC mani ka SABC n'wembiri kumbe nharhu nkarhi wun'wana swi nga ku pfuna ku va u hi byele ka lexi xitori loko ri ku i xitori kumbe lowu nongonoko a wu tlanga hi siku ro karhi eka xitichi xihi xa SABC i ta va dzike ngopfu ni nga n'wi hluvulela wiki mara lexi mina na history ya mina leswi ni nga vulaka swona i ku leswi namuntlha hi nga ta mi nyika swona ni tshame ni ya ka ti-audition ta kona ni fika ni feyila so a swi bihangi leswaku ni rile swi herile ni ri loko ku ri ku ma ku swi twa leswi ma swi tiva ku ayiki malembe i mangani Black Diamond na Dumi Mkokstad Messiah endzhaka leswi collaboration ya matimba yi nyanyula ndzhenga wa wena eka nongonoko Khomandlela ri nga se ku pelela 17 timinete ku ya ka awara liya ya mune ku na Dumi Mkokstad laha swona na Black Diamond lo tshama teka xinepe kha tlatlambela ku ha xi na xinepe na xin'we loko mo xi vona xi tsama hi le matsolweni loko ho lavisisa kusuka matsolweni ku ya hansi mikondlweni mi ta n'wi kuma a tlatlamberile a ni kha ni hlaya kun'wana misa ku leswi ni nga komisa swona ne leswaku na loko ni wila na ha titwi ku ni wile i kusuhi hansi ekusuhi hansi na loko a teka na ngamu Dumi Mkokstad i va a tlatlamberise sweswiya swi na painful xikarhi mani mara ni vula ku a ti amukeli se a swi tiva hina ku i size manani se a swi lava a ti amukela i nkarhi luwa wa ku va mi hi byela leswaku leswi swi huma kwihi eka mavonakule clue ya koho i ku swi huma eka SABC 1 2 kumbe 3 leyi no dzika manjeni loko ni ku ri ka ti-auditions ta kona ya ni yile ni fika ni feyila a va nga ri kona swin'wanyana hi nga n'wi tsundzuxaku hi swona a hi ngo vutisani hani twana ho ntwanela mahlo ga gago ke ga o thusa ka letho I'm serious you have to go back to this boy look Mara can you not do this please o nana go tabetla qeteletsile mogiting go lebetse fela mo go tlweletse kampere sa tsebeng le monga yona ka haga le lapa la ka bo se tsweng ke mola I'm not pregnant o tseba ha ke go qete o suka fela go robetse moshangene Mara spending a night with some guy doesn't suddenly make you pregnant o ishega nta ka ngwana to o sebete sa go ntsetsa mahlo gore e hlile go betse moshangene wait I'm not talking about sex here what are you talking about Palace
You know what? I'm out of here. Ehlile, I want you out of this house. ya ne ni lave ku vula okay ni lave ku vula maviti ya lava nga kona la ya voya mampela ne Yeah. lowu n'wana loyi a nga pasa loko feyila mina loyi ve a nge ani biyanga mirini mina I ri xoketse vito ra yena. malembe ndzhaku Yeah. a va nga se sungula ku thwenga na vinyi va ririmi va ku go tla jwang a va ha ku go tla jwang I ri xoketse vito ra yena mampela ni to ka ni nga vuli ku ya mahlweni loko mo leyi a ma ha yi twanga na ha swi tivi ri xoketso hi le ra njhani 015 297 1855. 015 297 1855. hi bela riqingho hi ndlela yaleyo hi teka ti-calls ti ta mi hi byela leswaku leyi yi nga va yi kha yi suka kwihi mi nga hi kumela eka at lindiva mac dj socrusha na yo kona ngoveni ike ka twitter loko ri u na whatsapp leyi u lavaka ta hi rhumela yona 0712659860 mi nge hi twa ku na mani i ku ni munhu namamukela ka nongonoko khomandlela ka munghana lonene Lindiva. aye Njani? hi pfukile wa boti mpfukile Mpfuki hambo ya ka tiko a xikile hambo hlaya mahungu wa wena wa sita hinkwako ni nga hlaya na ta mafu ni ku hi timbilu leti tshovekeke munhu a nga tshika na ta ku ya ntirhweni a yingisela ta mafu magidi madala penny given tirheni xabuzethi xape ni tiva ku antswa vona vumba nitwa hi le ka SABC 3 ne yena mahlweni hi okay isidiko askisa mshori akwini mun'wanyani namamukela ka nongonoko khomandlela hi pfukile minjhani hi ku na xiyanimoya xi nga pfuleriwa radio ni yi nga ta hi hi sweswo bayizisa swi nga ta endla ku hi hambana na n'wina kambe hi kuma van'wanyani hi ku munghana lonene FM khomandlela mi twa hi nga ku i xikimi xa eskimisam ne va vhe va nga yimeli na xinchinani lexi hi ku va swi tiva ku va vha hi so hi nge mtshiki mo ni kuma un'wanyana nga kona laha munghana lonene FM khomandlela va tutumile va chavi hi swa vumbuludza yeyi munghana lonene FM khomandlela va ha vutisa vana a hi ti ku hetelela hi mi byeri hi ku gugulani rixoketso kasi rixoketso ntsena munghana lonene FM khomandlela Hello, Pukindi. aye dadewethu mnjani Pukindi njangulanga na Rachel. Arodipot. Rachel Arodipot, sure. Sisirahel. Yeah, mina ngihleketa ingaku kungakuri muvango vusi Joyce Skefu nyara kwalaya lendzhaku. tolo hi ku muvango na namuntlha hi ku muvango mara lexi ni tsakisaka ne i ku at least muyiseri u tlhelele ndzhaku ka ha ri na va you must never you must never mani Joris a ku ri malembenyana huma lamaya mara ni hlamula hi yona na rito ra wena ro saseka Rachel yimanyana ni ku nyika maphaiselo ya wena i ta famba nawo i lava ku masiyana mani i kwini un'wana ha n'wi okay ka hala swinyenyanini ka twitter tiny nukerire no vaxi leswi na hi nge swi tivi ni pfuneni please un'wana u ri ni wa vana vo you a ni vete va ni pfuneni ni wa vana vo you va twa ka leswi swi suka ka Lethabo i palisa na nsati wa Nolo hi swona ne i palisa na nsati wa Nolo a ni tivi ku va le kwihi Lethabo tsakani Joyce wa mbuva ka no himpela hina hi tshembe n'wina ka a ku na swin'wana mi tshemba kanje i nga tshemba phuphi yo muhliwa ya u nga wona yona i mani un'wanyana nga kona nga ringeta ku zama Amos Kissis Makasana u ri leswi huma eka xitori xa vumphilo Kisimpheho a helela kwalaho hi le ka SABC 2 a ku ri ka Mbango Kulani Mahitis Mabunda u vula sweswo a nge hi le ka SABC 2 un'wana u ri Generations Duncan wa le ka Rikhotso loyi a nge swi huma eka Rhythm City i mjomani ka Kakala a yi tlanga ka SABC man Alex luya un'wana i palisa na mhana yena ka SABC 1 soap ya ko ku ri 7 the lan i landza ra hosi Dumaza a vulaka sweswo hina hi kombela ku vula ku a ku ri kinako ivi mi ya ka ti-audition swi vuyile ni yo ka ni nga pasi malembe ndzhaku ku pase shoki hi loyi a nga ka Skeem Sam sweswi
ile ka xigimi nangibona ri xoketsa ene ri kahle inkatameniere ri kahle ri xoketso hey mani yin'wana tweet itakula yi nga ha ri dumeli SABC1 mi tlhelele ndzhaku hi swona vahahani va mi balansile mara swilulamangi ya fika kwala na swikoxa matangi DJ somebody ta mithova timbili u famba kahle na vusiso va ku hayi khona mani for the culture i khaya ka mahungu ya awara ya mune ta tlhandlamuwa hi leriya ra the q na Zakes Bantwini soka khareta ku cina lokuya u tshanda ndlela kahle unghene ka awara ya vumbirhi ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 11 minutes past 4 risimu ra kahle kusuka ka Kid Ntini hayi Ntini ya afambisana kahle na Sibahle loko va ku Sibahle anla ku tsayitimile nkhune ku unga vo delete number ya Sibahle kumbe u nyika yona xona Xibahle hey Xibahle ne Xibahle everybody Xibahle we hokuma se a delete khune ai tsikeni hambi a delete yena a nga delete ka ngeta ngulamba yene tango va tiva ku leyi la ku nga riki na wa wena phela se ingene kahle ka awara ya vumbirhi hi loko ingene hi ndlela leyiwani leswi u nga swi langutelaka eka awara leyiwani u nge ni hanyeli yana ni mahlweni mi rhumela ti-email ka sithole bm@sabc.co.za mi rhumela na vuxokoxoko lebyi lavekaka vuxokoxoko bya n'wina bya loyi mi nge a nge mi hanyeli hi ta mi teka hi mi hoxa la moyeni la hi twa leswaku va ku hanyela kumbexana mi nge ku hanyeli loko swi sukele kwihi ke mi nga rivali sithola bm ni nga ku sithole bm@sabc.co.za risimu rona ra healthy without me ri hume hi 2018 hi October na ri tsundzuka kahle hi mhaka ya ku ni ri gajerile na n'wi rhandza lowu wa munhu ene na cover ya kona i va a ri bavhini hambi no rhandza ngopfu ku hlamba ta twa mani mara rona risimu na ri rhandza na cover ya kona healthy without me twana wena yo chamekile wena khoma ndlela ri nga se ku phelela u twa ku hi ku vava etwa mavava ku vava we ku vava namba etwa mavavani loyi i risimu ra namba na marito i maveketele kahle hi lamaya matimbili ta tshoveka ti nga ni gome mara i risimu leriya ro ri ku tlhinandzihela ingaku i nga ri rhumela munhu un'wanyana i rivala ku i risimu leriya ra ku swilo a swi fambi kahle etwa munhu a ku rhumela risimu ra ku rirhandzu ri herile i tsakisa hi loko ri kha ri chaya ku rirhandzu ri herile ene ra cineka mara a ri rhumela murhandzi wa yena swa humelela sweswo nchava na ku hlamula nchava na ku hlamula lexi endlaka ku nchava na ku hlamula ku yini nchava ku poxa comment timinete ku bilawara ya mune eka Munghana Lonene FM 1616 khoma ndlela u ta ku halisa hi le ka awara ya vumbirhi vhele hi ku byerile leswaku hi ta va hi karhi hi nghena ka xiphemu lexiya hi langutaka leswaku i mani a nga ta ka nga hanyeli mani namuntlha va koho lava hi nga na vona hi ta va hi kha hi swi langutisa ndlela leyiwani kambe u nga rivali ku va u rhumela ka sithole bm@sabc.co.za nte sithole bm@sabc.co.za ivi loko rhumela email na vuxokoxoko bya munhu loyi a fanelaka kumbexani u n'wi tisa laha u ta hi byela leswaku a nga yi I mean u nge n'wi hanyeli sukela kwihi u ta va kha hi byela leswaku fana swilo sweswo loko ku ri ku na swin'wana swi nga xota va ta kota ku byela DJ Soul Crusher ku swilo swa kona swi tshame njhani u nga hi landa eka ti-social media handles ta hina ngopfungopfu la ka Twitter la @Ngobeni Ike DJ Soul Crusher @Limdiva Mac kasi WhatsApp number ya hina 071 265 9860 alright sweswi loyi a khensiwaka hi ta n'wi twa kahle namuntlha ku tele wa ka Ngobeni me ni tsakisa hi mukhensa wa yena ku nga mulantswa mukhensa wa yena ku nga mulantswa ku khensiwa mulantswa kumbe ku khensa mulantswa u la ku sindzisa ku yini u la ku khensa kumbe u la ku khensiwa ku na ku khensana mara mo hi twa ku mulantswa va khensa kwihi hi mi amukela ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nongonoko ku ri khoma ndlela i nhlekani Hayi, minjhani na epfukile minjhani? hi pfukile mani na valandzwa la okay a ni lava ku va xo a ni lava ku hlaya xivongo se ni nga ta hlayela munhu wa wrong xivongo hi na sibuyi Okay. minjhani sibuyi Epfukile minjhani? hi pfukile mani twanana namla ku hlaya hi ku mthunzi omuhle hayi aswona me hi swo swi nga endla ku ni nga lava ku hlaya xivongo ni nga ta hlayela munhu wa wrong xivongo a nga xi twisisi iya lexiya lava vanhu va ka sibuyi sibuyi swi hlayiwa ku hambana ya swi hlayiwa ku hambana
okay ai twin ku iman anga khoma hunguro yini ri kongomisiwa ka eka Sibuyi yingiselani leswi hi nga mi khomela swona. Alright. Inhlikani vahaxi a ngoveni na Lindiva na muhumelerisi DJ Soul Crush. Mina hi mina forever wa mina ngoveni ni huma Phalaborwa le ka matiko xikaya. Ndzi lava khensa munghana wa mina loyi a nga ndzi pfuna malembe mambirhi lama hundzeke laha ni nga kota ku pasa matric kaya va kota ku ndzamela mali ya registration kambe ya rent yi ala. Ivi hi ku yena u tshama kwala kusuhi na xikolo u kote ku ndzama a ni pfuna endhawu yo tshama ni nga hakeli rent ni nga hakeli nchumu for malembe lawa mambirhi leri i ra vunharhu ni karhi ni hanya hi ku pfuniwa hi yena. Se a ndzi ku ka yena munghana wa mina u nge ndzi hanyeli. Mati va timhaka ta Sibuyi. Akamiri Sibuyi. Yeah. Mi matwile mahungu ya n'wina ne Hi matwile. masitana swi lava ku vutisa ku a mi swindlisa ku yini kwalaya. Va ri sweswi i ra vunharhu va ha swindlisa ku yini. Ma swindlisa ku and ni tisa ku n'wangoveni hala i ri mi n'wi accommodate. Yeah. Ene Sibuyi kumbexani mi n'wi vitana hi vito leriya ra le xikarhi i ri yena wa mina mi kha mi Hi tshama role leri ni ri tirhisaka ngopfu. So mi ri wa n'wina kumbe i wa n'wina. I wa mina forever ngoveni. wow. Ene i wa n'wina forever. Ende i wa mina. Wow. I munghana wa n'wina kumbe i Ko va wa munghana I munghana wa forever? mina. I munghana forever. Yeah. Va swi tiva kaya. Va swi tiva. Yeah, no mi vanghana Na loko va n'wi fonela va nga n'wi kumi va fonela mina ku le ku laveni ka forever. Nga va ri kule na yena. Sibuyi mkahle man. I single bedroom kumbe i two? Hi leswa swa ku hina mabudasi laha kaya so ni vulavula na vona. Va n'wi nyika room. swa khenseka swinene ai Sibuyi Maswitwa se ni bana A mi hlekete njhani stuff mate? hina ho ti vutisa ku mi Maswitwa. i wa mina. Se ni bana majota n'wana wa vanhu i wa mina forever. Ivi se Ngoveni. se na mani la ku ta cinca ku mi vitana la ta mi vitana Swivari. ku na leswiya swa ku na ku squatisa hi squatisile vanhu hi va ti-landlord. Yeah. Se A ni ri. mi n'wi squatisile mi developa hi kheteni laya a va hala. Khensile xikwembu xi mi endla hi tintswalo masiku hinkwawo mi endla ne le ka van'wani mi nga heteleli hi yena. mari man'wina lami kumbexani mi tsakela ku va mi ma hundzisa eka wa mina forever hi wahi Sibuyi. A ni tsakela leswaku a nghena xikolo a tiyisile a ze a heta course leyi ya yena ni la ku vona a humelerile a ya emahlweni a kota ku pfuna na le kaya tanihileswi situation yi nga riki kahle. Yeah. No a khensa swinene mi swi tsundzuka ka ngoveni xuma ku koxa mina ne. Ni kombela ku mi vutisa swin'wana wa n'wina handle ka wa n'wina forever handle ka wa mina forever wa n'wina mina yena. Ya yi famba kahle mhaka leyi a ni lava yi ze yi fika kwalano hi khensile Sibuyi. Hi swona step mother xa vana va vuasi. Hi khense swinene ngopfu mativa Sibuyi va kala vo fana na yena. 21.5 after 4 Mgalorana FM Komandlela ri nga se ku pelela. Ya loko ni ta dyondza ku hulela va romantic himpela ka ha ri na mugongo va xava CD ya Ishmael ya rova ri theka hi ku a yi rhandza hi mani. Yo se xipikara xi tshama henhla ka guva. Xipikara xi tshama henhla ka guva ku tlanga rova li theka hi ku a yi rhandza hi ni ku romantic leyi ta hela hi yi vonile kwala misaveni hi ku teka hi ku yisa malembe ndzhaku. 1636 Komandlela ka Mgalorana FM a yi ngoveni na Lindiva a pfulekile masango loko na ku sungula ku haxela ka lexi xitichi a hi n'wi vitana Ishmizi. Ishmizi yes na ritsun Ishmizi. wa vona loko va ku hanya vutomi u nga ri na ti-regrets. Yeah. Munhu u fana na Ishmael van'wana lava nga ta ku byela ka no me ni hanyile. Ya u endla swo tala vuton'wini bya yena i swin'wana swa leswi vanhu va fanelaka loko va kha va hanya vutomi va swi tekela nhlokweni ku va fanele va swi endla hanya sweswi u kotaka swona a ku na la swi tivaka leswi swi ni nga swi right kumbe swi wrong a ni vutomi a byi na manual. Hi khona ni tsakisa hi ku wa tlhavula ku hey no dimpeta hi swo sweswo a ku ke wile wa vona da ke wile ni tlhela ni pfuka a ku ka vuka ka media orkant ka vuka ka media orkant ni ku yini loyi. Okay ku na leti hi mukaku hi tona
timbirhi tinsimu ti tata ti kha ti tlhandlamana ku first born ku second born we i muka hi tika letimbirhi letiwani u nga rhumela voice note eka 0712659860 loko ti kha ti tlangisa leswiya hi ta vuya hi ku byela ku mani i te i muka hi rihi Mr Brown na Makhadzi Makhadzi loko i n'wi landzela i ri Makhadzi Muimbi ZA a hi Makhadzi Muimbidza i Makhadzi Muimbi ZA leswi vulaku kwala Afrika-Dzonga thando lwami nguwe ivi se ku landzela hi leriya ra yena DJ Zinhle i birthday ya sesi wa DJ Zinhle namuntlha swi vula ku dyiwa khekhe ka vona ku dyiwa khekhe ka vona i birthday ya vona risimu ra DJ Zinhle ri tata ri ku mlilo we muka hi ti ka letimbirhi letiwani ma kha ma huma kwala hofisi rhumelani voice note mi nga rivali xikafuthini mndu kota mphamela plastikini 1646 Mgangarana FM Komandela ringa se kupelela ni vone un'wana la ka mi ni khomele ndlela thekisi yi kongoma bara sweswi yi kongoma bara sweswi rivele xikhiya hofisini yaloyo rivele xikhiya xa yindlu hofisini yaloyo a bayizisa ku u ta bayisa traffic a kuma ka ku blind hi khomandela na wena ndlela yeleyo DJ Zinhle na yena ku mlilo na Makhadzi i hunde hikwala ne Makhadzi wa Borine na Mr Brown ni vona given xikombana ka hi khomendlela na umlilo DJ Zinhle ni vona un'wana yi n'wi khoma kahle DJ Zinhle is celeb ya kandindane no vana va vo you va ku umlilo ai tega na hela loko ni languta ni vona un'wana a nga kona la a ku mina ni vaya na Makhadzi Stoki the vulture a vula sweswo kasi loko ni languta van'wana lava na vona kumbexani va nga hlawula tin'wana ta tinghoma leti va fambaka na tona leyi va rufuno ra munguwe i ni yingisani va ka homu ni languta wun'wana la a nga okay lowu wa ku chavani ya Rocker Straight Shia Bara Xibazane Foster Makhuvele umlilo DJ Zinhle Paul wa Mtsonga kasi Rejoice Nyathi na yo rapura umlilo DJ Zinhle featuring Rithabile Tinyiko Tiny Nukere Pitori va hlayile va nga sweka hi ndlela leya Mr Brown featuring Makhadzi za thando lwami nguwe John Wisto Salani ka Xithalani hi khomandlela swin'we ni ya ntirhweni a Midrand ka night shift Sizeka Richard Rikotso loyi inhleko loyi hina n'wina ni ri Ivory Park extension 3 obridebreezy.com yo tile ku vuyeni angezeni va hlaya mina va lava mi nga va hlaya Vahlayeni. vona loko risimu ri ze ri yimbelela hi vana va le crash swi tivi ku i hiti xixexa ku wa vuthu mlilo na mazambane i swi twa ku ya i vanhlamuri ti voice note na tona ti kona riperini eka nongonoko wun'wana wa kahle ngopfu wa khomandlela nasita ngoveni nasesilindiva kwala ni tlhelo mina ni famba le ra DJ Zinhle loko ku umlilo aye sesilindiva na buti aiki na muhumelerisi DJ Soul Crusher kwala ka DJ Zinhle umlilo ikhomandlela hi yona i Thenukera Pitori aka hile ka Mahatlani inkomu swi vula ku mukuwe DJ Zinhle namuntlha swi languta ka ri va khomi kahle kwalaya ka xikhafuthini loko mi lo xisiya hofisi hoka hi nga tiku swi ta ku swiyini 11 timinete ku ya ka awara ya ntlhanu ha ri na wena WhatsApp number ya hina 071 265 9860 it is 071 265 9860 at DJ Soul Crusher at Lindiva Mac yina S lonkulu le makumu mi nga yi rivali ivi uta uku etingobeni Ike hi ta va hi karhi hi bula hi tsaka na wena dyambu ri titani ndzenga u nga ndzenga ya mahlweni tiphino khomandlela ri nga se ku pelela ni chava na ku byela leswi ta ka awara leyi tako mara ku ta nyanganya loko i n'wi tshika wo twa ka a va lovola hi weekend hi sweswo i ta sala se inkilozela xo xi tiva 11 timinete ku bila awara ya ntlhanu ka Mgangarana FM khomandlela ri nga se ku pelela 326 hi famba kahle na wena kasi u karhi u swi tiva leswaku eka awara leyiwani hi ta va hi langutele G1 so limakam a ni kha ni languta tipicture tin'wana ta khale ne cool a nga se va na mpandla sorry a nga se va na xikandza xo leha swi vuleni kahle man misisa yi nga se hlwela ku sungula na kutwa ka awara leyi langutela risimu ra kahle kusuka ka Pusha T fambisana kahle na Rick laha va nga ta ku nyika nyana mamiliyoni u nga rivali wena mingiseri hi nawe kondza hi ya fika le ka awara liya ni vulavula hi awara liya ya ntsevu swin'wana swi fa swi titlhavatlhava la ka disa musne ya hi loko se hi khome ndlela ha lawuleki twana
17 minutes past 5. Ah, kuna ndiyasile ne? Yeah. Kuna ndiyasile. Kuna swin'wanyana. Millions. Pusha T. Famsana kahle na Ricky Rose. Eka njenga loko vulavuriwa hi timali letikulu mintsengo mina swi ku loko se swi ta ka timhaka ta timiliyoni tinoto ta ku ti fanele ti va ti ri tingani loko u kha u sukela kwihi phela swi ya na hina na hi swi ya na hi ku loko u hlayela u sukela kwihi leswi a tinambara leswi ta hi dirivula leswi Yeah. no lo tshama mbilu ya me yi vava siku rin'wanyani ku kha ku buriwa hi ku i va aka Twitter ngopfungopfu ya ku ka Twitter ba i mani anga benka miliyoni u benga miliyoni njani kwihi ka avuton'wini bya wena yi tshama yi nghena miliyoni aka akhawunti ya wena Ku kumbe nghena u tshama u kan'we. fikisa miliyoni i kha i veka hi swintsongontsongo ivi ni vona vantshwa vo tala va ku benke hi tlhe hi dya veka se hi veka kumbe salo yi vona ka statement ku yi tshame yi va kona ne ku yi tshama yi va kona ntsena ku miliyoni yi tshama yi nghena ande ka akhawunti yi kungalo ya wena va ku se hi vanhu va hosi mi hanya kwihi a redzi manani u vulavula hi tinomboro ndzhenga lowu hi languta eka COVID-19 tinomboro ta koho leswi ti nga tshamisa xiswona Ya, leswi ivi u teka u ti pimanyisa na leti ti nga eka swa le magondzweni loko hi languta eka vhiki lera paseka ri nga hundza 235 wa vanhu hi lava va nga lahlekela hi vutomi emagondzweni ya hina eka ku hela ka vhiki loku nga hundza onge swilo swa ku fana leswani swin'wana swa leswi hi nga kotaka ku va hi swi papalata timhaka ta tinghozi ta le magondzweni ta papalateka hi minkarhi yo tala loko u kota ku va hi lehiselana timbilu hi chayela hi vukheta swo tala swa swoho ku ri aze swi lava nkani wa jenje ni swo tala swa swoho swi nga hunguteka loko hi nghena ka paseka hi va hi kha hi swi tiva ku se ku ya va na mikitsikitsi swi va swi kha swi vuriwa ka mavonakule swi va swi kha swi vuriwa ka xiyanimoya na le ka social network a hi kondelelani a hi lehiseni timbilu phela hi na minkosi siku rin'wana na rin'wana ya covid tlhandla kambirhi se hi na minkosi ya 235 laha Afrika ya le magondweni tinhlayo leti a ti tsakisi swinene hambi ku ri kona hala ka covid swi tele ngopfu leswi hi nga swi endlaka ku va hi papalata swa ku fana na sweswo ku na ku sanitizer u siya mpfhuka u mbala mask timask hi ku hambanahambana ka tona tolo ni vhe ni fika ni hlantswa ta mina leswi ni nga tihlantswa nga ko va masokisi leswi ti nga tarisa hi swona ti hlantswa ti fola ti tata washing line mask ni hleka ku na mask ya zip a ni nga tshama ni yi vona ka social Ya network a zipunula a vulavula a khome bodlela ra swin'wanyana Oh. a zipunula a ku bodlela ra swin'wanyana a zipha a zipunula unge loko vulavula hi zip ne Yeah. ni n'wi tsundzuxa ku a vona ku timanya hi zip a swi nandzihi hey ku timanya hi zip yo double play ya matimba ka ndzhenga lowu yingisele kahle khoma ndlela ka Munghana Lonene FM 28 and half after 5 laha mina na wena hi famba kona eka ndzhenga lowu kha khoma ndlela ri nga se ku pelela tshembe lihle i risimu ra Raps Bafuwi kasi rero loko nga se kuma rero kumbe risimu ra kahle leri nga ta kusuka ka kahle risimu ra Gangster Love uri nandi madida na mani nandi ngoma madida kumbe nandi swa xivongo ta swi vona mahlweni na KO na KO loko vona loko ka ha ri khale laya va nge vi vatswari va kota ku va pimanyisa va ku loyi ta teka hi n'wananga vatswari va lava two va fanele va endle swona before Zix afika ivi swikunyume afika we're gonna get him Yeah. tonight xitala nandi timhaka ta kona u nga rivala wena mixeri hi ta va na nhlokomhaka ta mahungu endzhaku ka nkarhi lowu nga hete kumbili kusuka studio 4A kona mhaka muni Sandra Ntuli la nga ta nyika nhlokomhaka ta mahungu endzhaku ka swona hi twa leswaku ka tiko xetleli na kona va ta va hi khomele yini Soul Crusher ya byela leswaku amagondweni kunjani wo kuma movha va yimile va ku yi tshovekile kasi yi tshoveke petrol swa ku fana na sweswo swin'wana swa leswi hi nga ta va hi kha hi swi twa ivi se hi vuya na njhamba liya sweswi va la ku ta ku teka hi ku yisa studio 4A loko hi vuya kona hi ku tlhantlha hi njhamba leyi nga ta ku cinisa swinyawula kona ku vaviseka xikarhi ndhawu leyi kuna ku vaviseka xikarhi khoma ndlela 326 ndzhenga wa kahle hi tshame kahle na wena kondza hi ya fika le ka awari liya hi vulavula hi awari liya ntsevi kha hi ku nyika tinjhamba ntsena ni ku byerile ta ha suka ku leyi yi taka njhamba yi ta ku teka yi ku veka kule 22 timinete ku ya ka awara ya ntsevu hi vulavula na wena ku sunguleni laha hi nga ku byela kahle leswaku hi ta va hi ri na G1 Solimakam u ta va ri kona i xin'wana swa swikhedzekhedze leswi hi nga na swona eka lowu nongonoko laha wena na wena fanele ku va swi tekela nhlokweni ku loko u za ku wa mune leswi hi endlaka swona a ku na swin'wana handle ka swona leswiwani ni n'wi yimele hi mahlongati vanhu vo tala va n'wi yimerile na ku tshama leswaku na wena u n'wi yimerile ku we u n'wi twisa ku yini Solimakam u ta hi ku mwela ya eka Twitter wa swi tiva Lindiva Mac S
ngobeni at ngobeni Ike e uta DJ Soul Crusher nako utankuma laya nanguna ka Facebook a mi rivalangi mi nga ta mi fika mi byela ku n'we swi mi khomisa ku yini kumbexana Soul Makama mi khomisa ku yini i swin'wana swa leswi hi nga ta va hi kha hi swi langute ndzhaku nkarhi lowu nga hetiki mbili tshama yingisele Munghana Lonene FM makomba ndlela u ta za u yi khoma ndlela ri nga se ku byiyalela dyambu tin'wana ta tinghoma leti loko ti twa va nga kuma ku khohama u ri wexe va twa loko fayeka plate ku hayi loyi a nga kona la u hlantswa ndichi yi reta yi fayeka wo haku tulululu tulululu Revolution fambisana kahle na the late J Hlungwane onge moya wakho nga ya mahlweni u hetela hi kurhula sivula kahle leri ya himpela swilo swa humelela inga ku swi khoma offside ne swi khoma offside na munhu mu n'wi tiva kumbe swi lava khona kick hi ID number ya swi olovi unde misaveni hi 2009 lembe ra 2009 se sina khumen'we wa malembe swi endlekile amsartan mingser mina na wena ya mahlweni eka ndzenga lowu leyi i khoma ndlela hi karhi hi khoma ndlela ri nga za ri hi byihalela Soul Makama u kona la wa vona riqingho ra wena loko ri at times a wu se chela vhela u chela sweswi hi ku ta ku vutisa xivutiso lexi nga ta endla leswaku u hi bela riqingho loko hi bela riqingho 015297 hi tisa letin'wana mani makadza se endla swona u tshama swona kho hlayela mali ne u hlayele ku 18 19 20 rand u nga ha ri sure ku kambe ni 20 hayi xo sungula futhi ya so ta bela riqingho hileswo swa ku leswaku humelela ku Lindiva sweswiwani hi leswi na leswi Soul Makama nga ta endla swona swi nga ta ku endla swona na khensa ku nikiwa nkarhi va ha xikulori hayi namuntlha mi sasekile mi tshama mi twa munhu loko a mi themendela mara a kha a nga la ku mi themendela a kha a la ku mi sapatela a ku namuntlha mi sasekile wo a hi n'wina se na n'wina mi sasekile wo nge a hi n'wina ni rhandza ku amukela vayingiseri hinkwavo lava hi yingiselaka va ri kona ka nongonoko wa hina wa khoma ndlela i Soul Makama loyi a amukelaka xivutiso xa siku ra namuntlha handle ka ku dya nkarhi xi ri cowboy hinkwenu ha swi tiva loko va cowboy va vula vanhu lava va ku famba hi tihanci cowboy yi suke hi Friday yi ya dorobeni yi fika yi tshama masiku manharhu and then yi vuya hi Friday cowboy lava va ku famba hi tihanci u suke hi Friday a ya dorobeni a fika a tshama masiku manharhu a tlhe a vuya hi Friday swi koteka njhani u swi kotisi ku yini ku a famba hi Friday a fika a tshama masiku manharhu a vuya hi Friday ni ta kombela va hi hlamula ka 0152971855 hi bele riqingho hi nomolomo 0152971855 xale tifilimini leswi soma cowboy mi nge hi twa ku na mali moyeni ri perile munghana Perpelile. minjhani Hi kona njhani? hi pfukile mani mangutwa Soul Makama nhlamulo ya koho yini Ya, nhlamulo swi vula swi koteka hi ku u ngo yi tirhise siku ro famba na rin'we ra ku vuya. u tirhise siku ro famba Ya, swi ngo ku ya dorobeni yi fambe siku and then a ya tshama manharhu se swi n'wi tekela siku ku vuya loko a fambe wa ntlhanu a ya va wa ntlhanu masiku laman'wana ya ku famba maphayiselo ya n'wina hi malamu okay mi nge hi twa wun'wana kwini Munghana Lonene FM khoma ndlela Minjhani? hi pfukile dadewethu Hi pfukile a rezi ma hi rhonga xikan'we a ni fambe manharhu so na ku vuya ku ta va masiku manharhu that's why swi balansa u fambe hi Friday and then say loko a fambe hi Friday hi counta 3 days ya ku u fambile and then ke counta 3 days ya ku vuyini so u kha fika hi Friday hayi wanyana ani atwanani ani Soul uri u fambe hi Friday anir a fika dorobeni a tshama masiku manharhu iva vuya hi Friday se masiku manharhu kusuka hi Friday Saturday Sunday Monday a redzi manani munghana mi le moyeni a tsutsuma hi Friday ya ai 21 wa 0152971855 hi leyi Friday Munghana Lonene FM khoma ndlela
Hello. Aye. Zifong. Sure, madam. If I'm being Friday, I had that hour to car. I have a Friday. Oh, very ufambe Friday, ne? Ayathama masiku manharu. Eva buye Friday. Ibulana manje tamini kama paisel. Julius Valoy. Miyabanika kabalo yani. Imala mu paisel. Ikesile kalanga ne? Okay. Nkaya timinute ke ka wara ntsevu. Minge kuthuntsha abantu. Yeah, emakam banye kihlamulo. Okay, anti kumbexani xivutiso xa mina xi lo ka xi nga twisiseki na hi mina kumbexani ni nga xi vekangi kahle mara nte cowboy lava va ku famba hi tihanci swi na nkoka leswiwani that's why a ni tshama ni kha ni swi phikelela swa ku lava va ku famba hi tihanci u fambi hi Friday a ya dorobeni a ya tshama masiku manharhu a vuya ku ri Friday swi komba ku Friday liya i vito ra hanci cowboy lowo famba hi tihanci u fambi hi hanci ya yena leyi vito ra yona ku nga Friday a ya dorobeni a fika a tshama masiku manharhu a tlhela a vuya hi hanci ya yena liya ku nga Friday hi yona nhlamulo taza ya hlangana nakambe ka xiyenge lexi fanaka vhiki leri taka hi wa vumune ni kombela mi ti hlayisa mi khoma kahle ndlela inkomu Very Friday. Yeah. Hayi ke. Tiawara tinharhu. Swivula ku ya kai. Ri byari. Khoma. Ihlwele khoma ndlela. Yeba ke DJ Soul Crusher ma humelerisa ka. Kasi mitane. Khomani ndlela. Khomani ndlela hi ta tlhe hi vuya nakambe eka Ramundzuku siku hi tlhe hi khoma ndlela nakambe n'we mi khoma ndlela mi ya ka night shift mi fikile ni vula le Mlamla Nkuzi. Swi nga endleka Friday leyi nga ta va yi ri swona mundzuku mi nge si tshama mi yi twa helo kusukela vhiki ri sungurile mi swi twile ku a swi twarisa ku yini mo imagine wa vuntlhanu hayi vito ra hanci ne mo imagine Friday ai Oskido yena ku unemali Big Zulu namduduzi inhlupheko awu inkaba izondi shwele baba